Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Kaireme TV, murabona ko Nyabarongo urebye neza urabona ko amazi yegereye neza umuhanda. Ni ukuvuga ngo Nyabarongo urebye irabura imvura nkeya kugira ngo yuzure isendere. Yatangiye rero kuzura ugereranyije ukurikije aho amazi agera n'inkombe z'umuhanda. Nyabarongo rero iyo yuzuye akenshi umuhanda ukaba uhita unafungwa, ubwo imihahiranire imigenderanire bitangira kugira igitotsi. Urabona ko nk'aha ngaha ni kuri Ruriba, ni ku ruhande rwa Ruriba. Urabona ko amazi yuzuye agera kuri za nkengero akanazirenga akagera hafi y'umuhanda. Gusarura ibisheke byo ugeze imbere urabona ko bisa naho bitanashoboka, kuko amazi nyine yamaze kubyinjirira abigeramo. Iyi mvura rero ikomeje kugwa nk'uko iri kugwa, twatangira kubona bya biza nk'ibyo turi kubona muri Kenya, cyangwa se nyine umuhanda ugafungwa. Ejo ku munsi w'ejo muri Kenya inzu zaraguye, bikurikira i Burundi nabo inzu zaraguye abantu barapfa. Hanyuma noneho no na Dubai inzu zaraguye abantu barapfa. Urebye hano reba ukuntu amazi asatiriye inkengero, yaruzuye ibisheke birarengerwa ku buryo bidashobora kuba byasarurwa. Ngira ngo uruganda rw'isukari rwavuze ko ubu ngubu rutarimo gukora isukari kubera ko rwabuze uko rusarura ibisheke. Icyo nacyo ni ikindi, ni ukuvuga ngo urabibona ni ukwitegura ko n'isukari ishobora guhenda ukurikije aya mazi, ukanitegura ko bishoboka ko bino bisheke kuko byari byeze bigeze igihe cyo gusarurwa bishobora kuborera muri aya mazi bitewe n'igihe aya mazi yamara. Turebye rero n'aya mapoto y'ibyuma by'amashanyarazi turaza kubona ko ibyuma byabendinze byarahengamye. Murebe cyane hano, murebe ukuntu hameze. Bimaze kubendinga hanyuma noneho bimwe rero biranagwa ku buryo hari ibyuma bibiri byashekinze biragwa. Mu ijoro rimwe twagize gutya tubona umuriro urikupye burundu mu gihugu hose. Urebye ni nabwo rero aya mapoto yaguye, yari ari mu gishanga kandi akomeye, ntiyanaguye bicikiye hasi wenda ngo tuvuge ngo ni amazi. Urabona iyi ngiyi yarabendinze ntiragwa ariko yarahengamye deja, imeze nk'igiye gucikamo kabiri. Hanyuma noneho wareba hari indi iryamye hasi rwose yihinnyemo kabiri, ntiyacikiyemo hasi. Murayibona ngiyi nayo yari ipoto nini ariko reba iryamye hasi mu cya kabiri, nuvuga ngo yacitsemo kabiri iriryamira hasi. Ubwo rero aya mashanyarazi nayo nyine urabona ko yagize ingorane kuko biri mu gishanga, amazi yakomeje gutuma ibintu byangirika. Reba amazi yegereye ahangaha ni hafi yo ku giti cy'inyoni, ariko reba amazi ukuntu asatira kaburimbo. Imvura rero ikomeje kugwa gutya bishobora guteza izindi ngorane zitandukanye, nko kuba umuhanda wafungwa. Ubwo cyaba ari ikibazo kuko imihahiranire imigenderanire byaba bigoye. Nk'abantu batuye ku Ruyenzi ubwo baguma mu rugo, abantu batuye Bishenyi bakaguma mu rugo, n'abatuye i Kigali bajya bakorera hariya nabo bakabura uko bajyayo, bikajya bisaba wenda ko baca za Musanze bakagenda bagakomeza bakaca Muhanga. Urumva ko rero bitoroshye. Ni ukuvuga ngo iki ni ikibazo kandi gikomeye, umuntu atavuga ngo arakirebesha ijisho gusa arekeraho. Urabona ko bitoroshye. Hari rero n'urundi ruhande rwa Nyabarongo du côté do Kayenzi, nayo yaruzuye kubera urugomero rero ruhita bahita bagurira abaturage. Rero leta iri muri process yo kwishyura abaturage kugira ngo bimuke, kuko Nyabarongo yaruzuye isanga abaturage mu ngo zabo. Urumva rero iyi mvura ntabwo yoroshye kuko irimo irateza ikibazo, ariko nanone yari ikenewe kuko imvura niyo ituma imyaka yera, ariko iyo ibaye nyinshi cyane nibwo bishobora guteza ikibazo iyo itagwa mu rugero. Iyi ngiyi rero yo muri iyi minsi maze mu bindi bihugu igihe igwa ikangiza ibihari,
nizera ko rero twebwe atari ko bizagenda, wenda Nyabarongo ntiyuzure ngo irenge hariya, yego reka tuba ariko twizera kandi numva bizashoboka ko nta kibazo. Reka rero mbashimire mwese mukande subscribe.